أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV, haray min wawi on salminde ko kala ko wawɗon wonude e oɗo laalegal aduna, ko kala ka hekkorɗon hiɗon siifa oɗo télévision meɗen Jama TV. haray ko addi ko meɗen yaafini moƴƴa ko tawi kon ɗi semaine jiɗo on nanali men ɗo. haray wona ella fu waɗi ko hatti jiɗen tun tan jiɗen tun woni ko raɓɓuduno seeɗa. haray toujours émission men on himo ka wonno ɗon ha hande o sottali. haray miɗo seedi tan hoore an seedi tan on ala reweteɗo mono nafa rewɗo lorra mo rewal sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon wa abudullah wala tusriku bihi shay'a. haray ko min Allah tun woni ko rewete, o wi rewelan kanko Allah subhanahu wa ta'ala rewe mo ko kanko tun. e hoore ko nafata dewal ngal ko honto woni ko ngal nafata ko rewgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala tun. hara bakki dalim hay e hunde wa abudullah mukhlisina lahu dina, rewa mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinana mo dina kan. wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu dina. Allah subhanahu wa ta'ala o wi mi yamirali bi hay hunde sina e ɓe rewan tum min Allah ɓe laɓɓinalan dina kan khalas. haray an hakkude probléme koni hakkude ma Allah subhanahu wa ta'ala kon haray laaɓi. sa Allah subhanahu wa ta'ala si a laɓɓinanimo dewal ngal tun kanko haray a jonatimo haqqe makko. ayi bon si iwti ɗon hiɗen seede oɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelrimo dina gonga fiyo ittu nde ɗo tagore e niɓe majjere o adda ɓe faade e annora peewal. ayi joni noon oɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kadi no Allah subhanahu wa ta'ala wi'irno wa ma atakumu rasulu fa khuzu wa ma nahakum anhu fantahu. ayi kala ko darɗon tawɗon nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗi o addani on ko yewiti e diina jokke ɗum. kala ko tawi nelaɗo waɗali wota on ɓadoye wota on memo. ayi ko waɗi noon kanko nelaɗo maki man amila amilan laysa fihi amruna fa huwa raddun. kala golluɗo gollal o wi min Muhammadu tawi min Muhammadu mi gollali ñande lakara jommum ko jonito te ɗum gollal ngal andi haray nafali ko ɗum waɗi piiji ɗin on tigi no duwa wattande yila moƴƴa no wir nono kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiir noon wa abudullah mukhlisina lahu dina, rewe Allah laɓɓinanamo dina kam. dewe ɗen hina ɗuuɗi julde nden no ɗon, hajjuno ɗon, horugol no ɗon. ayi bon piiji ɗin fof ko wiyete dewe ɗen kon hino heewi. ayi wa iqamu salata wa itu zakata wa sawru ramadan wa hajjul baytil haram. kala noon kala kum waɗata ko tawi ko yewiti e dina l'islam kon hiɗa foti andude nelaɗo waɗi ɗum ɗo, Allah subhanahu wa ta'ala yamiriyo ɗum ɗo waɗe si waɗa, nelaɗo waɗi si waɗa. amin ɗum waɗi so ini to wala yahillu li muslimin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fihi.
daganta ko julɗo wo julɗo nde o golla gollal ka l'islamu ha o anda ko honno woni ñawore ngal gollal ɗon bon est ce que noon ka l'islamu tun kono ɓay ko l'islamu on woni ko yawa ko l'islamu woni fonkaka nde tawde noon ko sabu ɗum ɗon woni ko addira ɗen ɗo pigi ɗin 9 ɗo si tawi woni a katike no faamiraɗi a teddini fi majji a ɓanti fi majji bon a teddinali fi l'islam a ɓantali fi l'islam a sikki haray marsi andu haray marsali sabu Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni kala gollal ngal falaɗa golede ka aduna ɗo a katoto ha anda ko honno ngal gollirte anda ene sim ɗe golle ɗo simi nataniɗe mana a revayɗe taw kala ko falla wadde ka hoore leydi ɗo a yiɗay taw ha gayna waɗa si a golla kadi fiya heɓu jarin ko wonɗa e gollande kon ay katoɗa anda régel ji mum on fof kala gollal ngal falla wadde ka aduna ɗo mais l'islam kadi noon waka zalika ay ko waɗi noon kala ko fallaɗa gollude ka hoore leydi ɗo bon exemple kala ko yawɗa ɗo dépose ɗa fi golle bon a taway siko diplôme joguiɗa ay ma siko association kala piiɗi jenasa ɓe yettoma régule on ko ɗum ɗo mo waɗi e ɗum ɗo ko ɗum ɗo wodani ɗum a faami mo bonni ɗum ɗo e ɗum ɗo kosere ɗo darewde e junngo on tigui faami a katato anda régule ji ɗi fof ko woni ton kon fi wota nato e erreur mais l'islam on noon e l'islam kadi waka zalika si a juulay kato anda sariyaji julde si a hajjay kato anda sariyaji hajju kala ko gollata e diina kan kato taw anda ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala wi e ɗum ɗo si nelaɗo waɗi kadi waɗa sina ɗum hara wonanayi joom muɗum perdi ñande janggo ay ko waɗi ko ɗum so wiyto hal ataka hadisul khasiya wujuhun yawma izin khasiya amilatun nasiba tasla naran hamiya yimɓe go aroya ñande janggo hara hiɓe juuluno hiɓe itti zakka hiɓe hoori lewru suumaye Allah subhanahu wa ta'ala mi ƴetta ɗum ɗo homi waɗa haba an mansura bon est ce que ko ɓay a juulali waɗira joni si a juuli ha gayni ñande janggo julde ma nde ne ƴettama nde innama ko perdi Allah subhanahu wa ta'ala ni mi ƴettata hoora suumaye balɗe 50 hoorira an fiya heɓu moƴƴere hoorira suumaye fi Allah subhanahu wa ta'ala wi kala horɗo suumaye tawi ko no ndu hoorirte noon imanan wa ihtisaban hara himo gonɗini Allah himo andi kadi ko sariya ko honnum woni e suumaye ko nafi wonugol tun ñamali yarali ayi Allah subhanahu wa ta'ala ni san tigi hooririni ɗon ndu hoore haray o laaɓi o bakkat o ñande nene makko jibinnoma joni noon si a hoori balɗe 50 a darake yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ni mi ƴettata korka ma kan haray ko sabu honnum bon ko ɓay haray a hoorirali no Allah subhanahu wa ta'ala faaldirano siko julde nden a juulirali no Allah subhanahu wa ta'ala faaldirano siko ittugol sadaka ittirali sadaka no Allah subhanahu wa ta'ala faaldirano ay kono nelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maki juulire no yirɗo mi Muhammadu miɗo juulirano ay donc par exemple tum ɓe aldi est ce que ko julde nden tum ko ɗi 9 no ay ko ɗi 9 no sabu no o wi man amila amilan laysa fihi amruna fa huwa raddum kala ko gollula tawi nelaɗo gollali ƴettetake ay hay si tawi woni a juuli tawi nelaɗo juulirano julde nde ƴettetake ay ɗi 9 ko ɗum waɗi wa neɗɗo arnoɗo ko juulirde juuli ha gandi ɗum andi o juuluno laabeji tati fof nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ruttudemo ina yaw juula a juulali o dari o juuli darɗe 4 ɗen ha ɗe timmi nelaɗo maki yo rutto o fillo julde nden ha joni o juulali o yiltiti kadi o juuli nelaɗo maki yo yilto o yiltiti kadi tammum o juuli ha o arti nelaɗo maki minnima yaw juula a juulali ha joni o wi wallahi mi wondiri nelɗo ma Muhammad mi wondiri Allah subhanahu wa ta'ala mi wawata juulirde so wonani on sa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tindinimo no jeyanno ko ɓe tindimo ɓe maki si a yahi a salli ki a gayni a darani ke julde nden a tawna e juuɗe ma ɗen ha ɗe feppa e noppi ɗi wiya Allahu akbar bon mana exemple si a jangi fayti a jangi simbore nde wata ɗum ɓe maki a waɗi rukuhu a ñiiɓay ka koppima ha tabita ka waɗɗo ruku'u si a ɓantike dartoɗa ɗon kadi ha feewa ñiiɓa ka a dartiɗo ɓawde ɓantiɗa pere yaha sujjoya ha ñiiɓa kadi ka sujjude ma ka sujjuɗo hay juulira noon julde maɗe mana
ko on ɓe fanano hollirde ɗo mana ko jonotugol julde nden haqqeji mayre on harano nano no mandurɗe mawɓe men hino maka noon juulirgo made donto no moɗa hay nden julde nde ƴetetake juulugol parak la bon e goɗɗi go noon e goɗɗi go kadi e goɗɗi go par ce que ɗon ko julde nde woni ko ɓe explique ɗon a faami kono ɗum ɗon hino jokki de men ɗen ɗi 9 e 10 noon hino jokki korka men kan hino jokki hajju bon ko dewe ɗen hino ɗuuɗi en wawata comptude dewe ɗen ami ko wontun noon kala gollal ngal gollata ka dina l'islam andu ko honnum woni séria maggal si wawa gollude sina ɗum haray wonana joomum perdi joni noon haray sanji heɓaki ko waɗi noon si a kat bon si tawi woni haray no a anda haray aɗa joolide kono a anda honno joolirte bon décida à partir de hande kadi modi mi katoto mi anda honno joolirte ɓay mi juulay iwi ɗo hande kadi ɓay so suumaye tawilam mi hoore suumaye hande kadi si Allah jaɓi suuma ɗo e suumaye arowo so tawayan haray mi katike mi andi ko honnum woni sariyaji korka ko honnum woni ko korka añi ko honnum woni ko korka an yiɗi ko honnum woni ko korka yamiri ko noon korka woni faalaka hay sabuna nelaɗo ma ki heewi horuɓe hara ala naaɓe e korka maɓɓe kan sina heege an denon ɗo noon haray no hulɓini ay haray ɗen settoɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallah alih w sallam ko Allah subhanahu wa taala nelirimo dina gonga fi yo o feññin ɗum ɗo e hoore dinaji ɗin fop dinaji fenandeji ɗin fop ay o pottina hen bidiya e shirku ay den andi ko ɗum ɗo bonnata dina l'islam ay alay ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa taala oyni innal lazina a tabiti ɓen dey kafaru yedduɓe si wi'ama ɗo noon yedduɓe en inna joni si tawi woni waɓuti hewti ko ɓe salligota ko dara juula ɓen ay mana ko en inna joni ko inneteɓe wona julɓe ɓen la safi on andi probléme hino toon hande a yey ɗo neɗɗo mo innaɗo wona julɗo bon tawa si feƴƴi ka juula janga wallahi si a suɓɓidinama an julɗo on huwodirgol e on e huwodirgol e wonɓe juulude janga go a wiya ƴetta huwodirgol e mo juulata janga on par ce que si hewti ko jonotugol banu adama haqqeji kawtal haqqeji wondigal ngal bon a taway o woɗa wiwɗo jaɓali nelaɗo Muhammadu sallallah alih w sallam aɗa mo hula hakke kawtal makko an ɓuuri iwuɗo an ka julɗo on so tawi woni innama ɗo joni mana mo wona julɗo on e wonɗo julɗo on si ɓe ƴettiti ɗo gollowo a taway ko mana ko mo uniɗo wona julɗo on ko hulata Allah e gollowo makko on ko hulata Allah e ɓe o fawti ɓen a taway fayda tigi tigi o wiwɗo ka julɗoɗa o hulata ɗum Allah e ɓe o fawti ɓen ay joni noon Allah subhanahu wa taala ko ɗum o wi yurme ɓen wonɓe ka leydi men kadi mi yurme on ay si Allah subhanahu wa taala ɓurnima e hoore yimɓe a woni sengo dow maɓɓe Allah subhanahu wa taala inni ko ya yurme ɓe ay Allah subhanahu wa taala noon hino andigoy si tawi woni ko an fawti goɗɗo mana fawto kala ndaare tun exemple si yewtiɗo joni ka suumaye ko ɗum ɓe wi hay golloɓe ma ɓen fop hay so tawi woni wona ɓiɓɓe ma reedu wona golloɓe ma bindaneɓe gardien ɓe ko waytata siga ɗin piiji ko kala tawɗo hara heɗa fawti no dagani ma ittangol mo muudo ay kono kala mo fawtiɗa kala mo wonɗo e ley koyɗe ma si tawi woni wona ɓiɗɗo ma reedu ko ya yurme mo wonano yurminirta ɓiɓɓe ma reedu ɓen noon ay ko ɓuri en noon wawde ɗum wallahi ko ɓe innoɓe wona ɓeɓe inneten ta wona ɓe julɓe ay ɓen ɓuri en wawde ɗum sabuna ɓen hino wawi jonnortude haqqe wondigal moɓe wondi on joni noon Allah subhanahu wa taala wi ko hombo woni ɓurɗo malede ko hombo woni mala ñande janggo ko on hisuɗo haqqe kawtal muɗum ay on woni malaɗo ay bon si a daari ɓeɗo inneɓe wona julɓe ko hunde wontere pet woni probléme sabuna Allah subhanahu wa taala willi no wiri toon la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi nelaɓe Allah ɓen nelaɓe ɓen hay waɓɓe seeda alqur'an ara nden ko wootere fatiha on ko gooto si a inni hiɗa gonɗini alqur'ana ɗum kala ko yiwɗa toon a gonɗinay
ko boni kon a jaɓay ɗum ɗo hino boni koko moƴƴi kon jaɓa ɗum ɗo hino moƴƴi wawa jaɓa ko moƴƴi kon tertoɗa ko boni kon a gonɗini alquranul karim ay par ce que on wata ino la tuminuna bi badi wa takfuruna bi badi fa jazau man yafalu zalika la tu'minu bi badi wa takfuruna bi badi fama jazau man yafalu zalika a wata e ndi alquran on mi jaɓi ɗum ɗo mais ɗum ɗo mi jaɓali allah subhanahu wa taala ene yari joddi ala ɗon joddi ala nama ɗum par ce que alquran on o ala différent ay o ala différent ko o goto a watama sendude allah subhanahu wa taala wi kadi nelaɓe makko ɓen ɓe fopp maɓɓe a wawata ɓe sendude en gonɗinayɓe fopp maɓɓe ay hay si tawi woni wona nelaɗo fendement kono hiɗen jaaɓi on hiɗen jaaɓi annabi souleymana ko annabajo ko allah neli mo ko dina l'islam woni ko addi hiɗen jaaɓi ɗum saabu alqurana hino yewti fi annabi souleymana annabi moussa ishaqa yusufu annabaɓe e fopp maɓɓe ɓe guluji e temeɗɗe e fopp maɓɓe alqurana janti inde maɓɓe sabana e fopp maɓɓe ko kalimatu tawhidi woni ko ɓe neldira ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah ko ɗum ɗo non woni dina l'islam ko ɗum ɗo woni dina l'islam kam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah joni noon ko honnum woni ashhadu an la ilaha illallah mana ko ay ko wiito kon koko wino kon wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina siɗa seedi ashhadu mi seediki allah ilaha ala reeteɗo illallah ko wona allah andi ala rewata goɗɗum hande kadi ko wona allah bon haray haqqe allah on a jonnitima sabuna ko ɗum ɗo woni haqqudema allah subhanahu wa taala wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ay hande kadi noon dewe ɗen fof jaare ɗum si a hooli allah a hooli nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam wiya a miɗo jaɓi allah miɗo jaɓi nelaɗo kono noon mi juulata bon allah aray intérêt ala ko jaɓuɗa allah jaɓuɗa nelaɗo kom hiɗa hooli allah ɗa hooli nelaɗo a juulay kono noon jawdi ma ndin sa heeɓi zakka a ittata zakka a hoolaki jakka ɗum ko gonga bon haray intérêt ala ay on pigui ɗin jeenayi e sappo ko noon joni noon si innama ɗo heeferaɓe o inni inna allazina kafaru tabitiɓen heeferaɓe yedduɓe saliɓe est ce que noon ko wiɓe jaɓali nelaɗo ɓen tum woni ko yeddi hay si tawni an kadi a wii ko a julɗo a wii ko a julɗo kono hiɗa wondi e kawtal ma a dakora jonotugol haqqe e kawtal ma ngal haqqe maɓɓe on hiɗa ñaama ɗon haqqe e kawtal ma ha bon na julɗo yagal jeeya ɓe gollidata ɓen yurmede ala hakkude moɗon a yurmaka ɓe bon ɗum ɗon wona julɗo yagal noon ay wona julɗo déjà hay si tawani ko innamal mu'minuna ihwa allah subhanahu wa taala wini banu adama fopp kala ko wiyete ɓiɓɓe adama ɓen fopp ko musidɓe kala mo yiwɗa yurmo mo andu ko musidɗo ma ni enen ɗo fopp koye musidɓe innamal mu'minuna ihwa julɗo e julɗo ko musidɗo ala différent ala ennugol ko oɗo ko yette barijo oɗo ko yette sojo oɗo ko jallojo no ɗum ala ton ko innamal mu'minuna ihwa inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum ala qabaila li ta'arafu bon allah subhanahu wa taala wi say mi waɗiri on leƴƴi ɓeɗo yette ɗum ɗo ɓeɗo yette ɗum ɗo ko fi tun yon andidire ko fi yon andidire na fi innugol a wara ngol ɗo leñol no ɓuri ngol ɗo leñol dey la wala arabiyum wala ajamiyum hay goto ɓura hay goto allah subhanahu wa taala inni wa ja'alnakum ala qabaila ta'arafu fi yon andidire innama akramakum indallahi atqakum ko ɓurda ko allah subhanahu wa taala ko kulol allah ay bon joni noon si innama hay hakkude mo a meeɗa yi'ude en tant que julɗo e yurmede on hakkudeji moɗon mais itti noon sikke neɗɗo mo wonduɗa mo wonɗa e gollude mo wonɗa e dawdude bimbe kiɗe yirude bimbe kikiɗe ɗon ɗol innetake yurmede ay haray allah subhanahu wa taala wi ɓen ɗon lan tukhniya anhum amwaluhum ɓen yedduɓe allah subhanahu wa taala jari sali sariya allah subhanahu wa taala on allah subhanahu wa taala lan tukhniya anhum duñcanoytaɓe nafoytaɓe fus amwaluhum jawle maɓɓe ɗen wala awladuhum wona ɓiɓɓe maɓɓe ɓen minallahi ka allah shay'an hay e hunde hay fus hay sabuna on andi ɓiɗɗo bewinayi jawdi bewinayi exemple min hande kam mi woni ɗo si allah koye lana joni ɓiɓɓe worɓe bon ɓiɓɓe gaynuɓe haaju bon allah ko rilan ɓiɓɓe gaynuɓe haaju kala ko tumbodirte ɗo si tawni ɓiɓɓe am ɓen tawaka gasata
bon haray hande kadi min mana mi naɓay ko ɗum woni mi ƴettay hoore am mi naɓa ko ɗum woni fayda mi naɓay hoore am pilasi Allah safe par ce que ɗin probléme ji hino woodi andanɗa hoore ma naɓuɓe hoore mum toɓɓay tun kamɓe hiɓe gayni hiɓe towniti hiɓe naɓi hoore maɓɓe safe hiɓe considére kala koɓe marsinali marsata e pourtant hara piiji ɗin ko Allah subhanahu wa taala ko marsinta ayi bon ɓiɗɗo e jawdi ko jarrabuye ayi Allah subhanahu wa taala ino mi jarriburay on ɓiɓɓe kañumma e jawle ɗen ha mi ndaara ko honno si on moƴƴinay ayi si on moƴƴini kayran Allah subhanahu wa taala ni si a moƴƴinali miɗa wawi on ittude adda woɓɓe goo kadi bon he wiɗo hande gaynunoɓe haaju hande fi maɓɓe ala kay wawlede ayi bon janggoɓe buy feƴƴino ɗo hande fi maɓɓe ala ka wawlede ko woɓɓe goo kadi wona e wawlede jooma jawle buy feƴƴino ɗo hande fi maɓɓe ala ka wawlede ko woɓɓe goo kadi woni ko fewnditi ayi ko noon joni noon ko ɓuurima meƴƴede sabu Allah subhanahu wa taala wi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ihati on fopp moɗon Allah subhanahu wa taala mo kala hilan halfini ɗum postu mo kala noon postu mum on mi darnoye on tigi mi lenato on tigi ñande janggo siko gandal Allah subhanahu wa taala jari borma gandal ngal Allah subhanahu wa taala jali bornoma ngal o darnete ñande janggo o landoma ngal gandal ngal mi okkunoma a waajino a ittuno mana a andino no wiiri noon ko ɓuri moƴƴude kon fof manta allama alqur'ana wa allama ko ɓuri moƴƴude moftan ɗen fof ko on jannguɗo alqur'ana ha gayni janni ayi bon ko ɓuri moƴƴude ɓe mi okki jawle ɓen fof ko ittoɓe sadaka walla miskinaɓe ɓen bon itta yimɓe ɓen e tampere ɓe fof ko ɓen ɓuri moƴƴude ayi bon ɗum ɗon fof Allah subhanahu wa taala lantorante siko jawdi o landitoroytama nde jawdi ndi mi okkunoma a walluno miskinaɓe a dépense no fi sabilillahi ayi siko gandal wa kazalika o landitoma siko mana kala alhaali ko okkuma o landitotoma siko laamu o landitotoma laamu ngun fewndo mana tan ko laamiɗa kon o landitotoma laamu ma ngon ko feƴƴi ɗon kon fof probléme ji ɗon e moƴƴereji ko waɗɗa kon fof mo ɗum a daroto yeeso Allah subhanahu wa taala randa ñande janggo ayi ko ɗum kala neɗɗo haray hino haani wattangol yiila moƴƴa andita si Allah subhanahu wa taala okkima jawdi luttata fewndo ko Allah subhanahu wa taala okkuma ɗum moƴƴi wona no wirno gar wona noon o inni moƴƴoro ko wonano Allah subhanahu wa taala moƴƴori e ma noon buyno ɗo hande hiɓe faala heɓude gandal hiɓe faala janngude ko Allah subhanahu wa taala woni newnanali ɓe si ɓe landama ɗum hara ko sago maɓɓe ɓeynano hande harani ɓurnode ɓe janngude ala kono ɓey Allah subhanahu wa taala newnanali ɓe bon felore jokkaɓe hihi an kadi noon wona million ji ittuɗa ha Allah subhanahu wa taala moƴƴi e ma okkorma gandal wona wirno wa ma kunna li lahatadi lawla an hadana Allah hay goto wata inde min ko ƴowri amma min ko gandal am woni ko fewnimmi ko Allah subhanahu wa taala itti e moƴƴere mum nde moƴƴi e ma fewnuma andimma l'islam no wiri noon wa man yuridu llahu hayran yufaqihu fi ddini kala mo Allah subhanahu wa taala falana moƴƴere o ko islam woni ko o famintamo ayi bon kono kay si Allah subhanahu wa taala moƴƴi kema on kadi ngal gandal ngal Allah subhanahu wa taala moƴƴere ma ɗo moƴƴore maggal e jama on ko honno moƴƴorta e jama on ko andi golɓe si a yii hiɓe bonna andinaɓe ɗum ɗo waɗetake no wirno nelani sa sallam noon qum fa anzir ay fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminina immo waajoɗa immo andintina jama on banu adama ko heewa ɗum yeggitugol woɓɓe goo hara hino andi kono haqqille ɗen yeewa yejjintingol affaire aduna yawa yejjintingol e piji ɗin kono sino anditinede toujours kala haqqille ɗen debitay ɓe andita fi Allah subhanahu wa ta'ala ay ɗum ɗo noon ko jooma gande en wawata walde en ɗum ɗon si a jangi ha a gayni a ombi hunde ko ma kon a fanki sa yi no boni a wowlata a moƴƴi a wowlata haray nafa gandal ngal ko honto nafa gandal ngal ala et puis kadi si bonne on ari heɓitay on fopp moɗon ay par ce que no gasa si a wowluno ɓe rentoto tan e waɗugol bonne o ayi jawdi ndi wakka zalika siko men ɗum en fopp meɗen sago meɗen harano ko en patron ɓe koyen wonanoɓe walloɓe hay goto yiiɗa wallede mo kala sago mum an kadi harayno ko ya wonu wallowo kono kay si Allah subhanahu wa taala moƴƴikema daari famille on fof moƴƴikema okkorima ha Allah subhanahu wa taala ni moƴƴode wonano moƴƴori e ma noon ay moƴƴere wonano moƴƴori e ma noon ay Allah subhanahu wa taala ni ɓen noon yedduɓe nafataɓe jawle maɓɓe ɗen e ɓiɓɓe maɓɓen hay fuy hum kamɓe wa ɓuudunnaaru ko yiite nge woni koɓe huɓɓitoroyta e ñande janngo
allahu akbar ay non jawde ɓiɗɗo bewena innal insana neɗɗanke la yatti xaahi mo bewa arra a tewni hustakhna o yi o woni patron o aldi tout est bien bewre no yombi ɗon ha ay Allah subhanahu wa ta'ala ni hum kamɓe wa qudun nar ko kamɓe woni ko huɓɓitorete yite nge ay allahu akbar ka da'abi ali fir'auna wana fedde fir'auna non ay wana fedde fir'auna halkira non dare wana fedde fir'auna halkira non ka ndiyam halke fimo mule fes ay se goɗɗo innama kanko huɓɓitorete yite andi on ɗon naafi innede sumalutta ay ay ko sumaruyta fey wana auzu billahi ay wallazina ay ka da'abi ali fir'auna wana fedde fir'auna wallazina ɓen min qablihi aditinaɓe ay sabu honnum fir'auna e fedde men ko sabu woni woni ko ɓe halkirano kazzabu ko fiiɓe yeddi bi ayatina ayaji amen ɗe ay fa akhazahumullahu Allah subhanahu wa ta'ala nangiriɓe bi zunubi hen san non sabu bakkatuji maɓɓe ɗin ay mo kala ko bakkatu mo woni ko nangitoroyte ay ay so Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴike ma no wirɗen woni ko gandal o jari boroma woni ko jawdi woni ko laamu si a moƴƴaki tun Allah subhanahu wa ta'ala o nangitoroyte ay sabu harano hiɗa hanuno moƴƴade ay ko sabu fof jangidata fof heɓidata jawdi ay ko ɗum ko ɗum so wiide kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati Allah subhanahu wa ta'ala mo kala hilan jonni poste mo kala non poste mum a waɗa contrandi est ce que ko Allah subhanahu wa ta'ala tum chef entreprise on chef de entreprise on ka entreprise ma se ari golloɓe fop mo kala randata contrandi ko golli kon a randay président de la république sakki ane o watta bilan tout le gouvernement mo kala waɗa bilan ko golli ko e nder hitande ka inna ko ɗum ɗo golli ka so ɓe daari ɓe teya golli karen sa gollale ɓe itte ka kon Allah subhanahu wa ta'ala kan hi mo kala darete yeso Allah subhanahu wa ta'ala randa ay mo kala non ko embere postu no halfiniro non ko non gono mo kala ko embere martaba mum on ko ɗum ɗon embere ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ñawirote ñande janggo ay bon kono ay wonano yirɗen état on no ɓurdiri noon no ɓurdiri noon no ɓurdiri budget no ɓurdiri poste noon andi ko noon ɓe randi ko noon ɓe randirta budget mo kala ko golli kon ay bon aduna ɗo kadi yeeɓen ko noon mo kala ko embere hummunkun ko ɗum ɗo randirta yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ay la tuzlamuna wala tuzlamuna Allah subhanahu wa ta'ala toñata onon kadi nan on toñoyta Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah subhanahu wa ta'ala wi fa akhazahumullahu Allah subhanahu wa ta'ala langiri e bizunubihim sa embere bonnere maɓɓe nden sabu bakkatuji maɓɓe ɗin on he wallahu Allah subhanahu wa ta'ala non sadi ligaɓe ko sattuɗo lette goy Allah subhanahu wa ta'ala no satti lette ko waɗi noon e laakara ton intervention ala ay Allah subhanahu wa ta'ala nangoytama ɗo ñande janggo wiya Allah subhanahu wa ta'ala joni accu mi trouva solution wawere guelde mi ƴettay avocat walla mi waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo non ala ay si a moƴƴinali aduna ɗo ha adarake yeeso Allah subhanahu wa ta'ala cak haray hande kadi ala ɗon ko rectification on fof ko aduna ɗo ay rectification ko ɗum waɗi sino neɗɗon kala ko watta ka dina l'islam tawno haraɗo anduno hari hankiɗa horude anda no horite hiɗa wadde dewal mana par ce que dewe ɗen hino ɗuuɗi ko wiyete dina l'islam kon no ɗuuɗi hiɗa rewde Allah subhanahu wa ta'ala anda no rewirte kato iqra on tigi janggu ko simore honde adi cippade kala Qur'anul Karim de ko iqra janggu bi ismi rabbika inde jomima allazi on khalaqal insana taguɗo neɗɗanke ay Allah ma hul bayana andini mo piji ɗin 9 janggu si a jangi deftere Allah nde anda piji ɗin 9 a anda wonde e arde anda wonde e feƴƴude anda wonde e fewndide kono wonda kono anda kadi ala e trompade a andi ko feƴƴi a andi ko fewndi hiɗa andi kadi ko woni e arde ay andi sina asale e maggata lawol ngol hande kadi kono jooɗagol ɗo tun hino hownintinani janngugol deftere Allah nden wiya a golla e l'islamu nafoye janngo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala akhi a ɗayni tike wawa wonde on tigi janggay ɗum noon hay tawni a wonimo duuɓi temedere si a faala famade goɗɗum ka l'islam wota ɗayni hoorema yon tigi janngo ina ɗum haray koye ɗayne ay
oni qul wi'u lillazina wonande ɓen kafaru yedduɓe satuhlabuna hiɓe sata foolede ay ɓe perde ñande jaggo ɓe jaasoye ɓe fooloyte ay sabuna sa woni ko addunaɗo o andale fus adore ko yeeso Allah subhanahu wa ta'ala bon ɓe wiya waɗi contrat ndi tawi noon e naɓɓorali hay fus yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗa contrat ndi waɗa contrat ndi yennu yeeso Allah subhanahu wa ta'ala a anda ay ko ɗum woni satuhlabuna wi ɓe sata foolede ay ɓe sata foolede wa tuhsaruna ɓe moɓoye noon ila jahannama faade ka yiite jahannama ay sabuna si neɗɗo si tawani yaari ko aduna ɗo a wakkiliki famugol ɗo piggi ɗin 9 a takataki no famira l'islam adare ka no yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ay ɓelandama malaika ɓelandama ɓe nawa ana onon ko honnu wonoɗon e huude aduna ha tawata hara ko yiite handuduɗon e muɗum ko allu kono ɓenta kunna nakhuduma al khaidina minen kamen wonno ko aduna ko weeli foti tum pagay jolde mana pagay tum wonno ha jame ay alo alto ƴawra jolda weeli foti khaduma al khaidina ay minen ko weeli foti tum men jokkuno ko aduna ay Allah subhanahu wa ta'ala ko ne khuzuhu fakulluhu ay nangeɓe callon parce que ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi to o to wala tuzlamuna fatila Allah subhanahu wa ta'ala o toñanda ko foti tawa embere gabbel jarra ay parce que Allah subhanahu wa ta'ala o tagata neɗɗo o addama ko aduna ɗo o winna kala golluɗo moƴƴere ko moƴƴi mi yoɓata on tigi kala golluɗo ko boni mi yoɓata on tigi bon neɗɗo o ngara aduna ɗo o muññoɗo o rento e waɗigol piji ɗi 9 sabu kullal Allah subhanahu wa ta'ala ne tawde o yaali Allah subhanahu wa ta'ala oɗa daroɗo jokka ɗo aduna weeli foti en amode sam fou o folde fi lakara tun en na kero ɓe kara maayi a yahi lakara arti no ka wona Allah subhanahu wa ta'ala wi'iri noon o wi aduna ko kaso julɗo ko alijanna kefeero innire noon sen wi kefeero tan siko ko ɓeyato tun dey ɓe salikota ko juulato tun na ɓen tun dey wallahi no hulɓinani en enen kadi jire ɓe piiji ɗen hino hulɓinani en ha si en wattani yiila no hulɓinani en ha sabuna en tant que a julɗo si tawi woni position ma e position innaɗo wona julɗo on seedali bon est ce que haray marsi nelaɗo maki o man tasabba bi qawmin fa huwa minhum kala nanditiniɗo yimɓe hara o jeyama e maɓɓe joni ndaare hande ka ɓe nguureji men exemple si événement hewtiɗo innuɓe wona jule ɓen no ɓe wattorta noon hande innuɓe wona jule ɓen no wattorta noon fof enen innuɓe ko jule ɓen ko noon wattorten piiji ɗiɓe utilisata ɗin 9 ɗi tata andanɗa hoorema ɗi daganake julɗo fes hande ɗin hino heewi kadi nder cuuɗi men enen innuɓe koyen jule ɓen ɓen guureji men ɗin fof ko ɗin woni utilisére bimbe kiiɗe ila ka ɓornaterie ji ka yaltanɗe ka ñaameteji ɗi 9 sikkuɗa on noon Allah subhanahu wa ta'ala inni a jeyama e maɓɓe aman tasabba bi qawmin fa huwa minhum ay ko ɗum waɗi nde tawde ndu weendu wiyetendu kawsara nde andanɗa hoore ma ɓe wi no weeli ɓuuri njuuri no weeli ɓuuri kosan e sukkar mofte nelaɗe ɗen aroy yaroygol ɗon ñande janggo malayika ɓen ƴetta leɗɗe luuboɓe nelaɗo maka acciteɓe ɓe ndu weendu ko fi moftande o kamɓe woni ko jeyi ndu weendu terteɓe yara hara noon on say satti malaka ɓe nana ɓe jeyaka e ma ɓe sansino ɓe jeyaka e ma ay ko ɗum waɗi si nelaɗo maki to man amila laysa fi amrina fa huwa raddu ay si a laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni référence kon woni ñentinirgal ala mono jokke ala mono no ɗaɓɓe référence ina nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam joni noon si a ɗaɓɓiɗo ko jokka a ɗaɓɓiɗo mo nanni tinoɗa bon en toraki Allah subhanahu wa ta'ala mayde nden tawi on tigi hoore ɗum ɓay kala ko mayde nden tawduma e muɗum ko ɗon ay a ɗaɓɓiɗo ɓe nannitinoɗa a ɗaɓɓiɗo inde ɗe inditoɗa rawna yimɓe julɓe a ɗaɓɓiɗo ɓe waɗa référence mum warawna référence julɓe adore ko yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ñande janggo kange ɓen Allah subhanahu wa ta'ala no kange ɓen ɗon wondoyta ɓen ɓe jokkunira kange ɓen ɗon wondoyta anni ko ɗum wiyete sunna ay ko ɗum woni sunna ko waɗugol ko nelaɗo waɗuno kon ay si a ñentini nelaɗo a jokki nelaɗo wonde ñande janggo ko hange nelaɗo ay heɗa ay
nelaaɗo ko ɓen tefanoyta de sa nani yalla yottin tefore nelaaɗo e meɗen ko ɓoyturno e ɓaawa makko ɓen nelaaɗo ko yurmete wo ko yurmete ko maparima wo ko maparima si tawi woni golle ma ɗe ñettinali golle makko ɗe ñande janngo watama tefanoyde par ce que a jokkalimo eyi on yii koye annabi nuhu e ɓiɗɗo mum on kan ana nde tawno baba makko noddimo ka diina ha o salike ne ndiyan ɗan arno halkiɓe ɓayi annabi nuhu yiyota hi pellet ɗan ɗo ndiyan ɗan akkata hay goto ɓawoyi ndiyan ɗan ari halki fof oyno no allah oyni wa huwa min ahali allah subahana taala kono oyni wa laysa min ahalika allah subahana taala wi he nuhu o jeyaka o naaɓi ema mais pourtalle ko ɓiɗɗo makko ko kanko woni ko jibini mo kono ɓay o yii lette ɗen ari yurmede ɓiɗɗo nangimo ayi o wi allah kanko noon ko annabajo de annabi nuhu ko annabajo o noddi ɓiɗɗo makko ka dina ha ɓiɗɗo makko on salike ayi bon ɓay woni lette ɗen kadi fokkiti argol o noddi ɓiɗɗo makko o wi o wi baba ar jokkalan ar ƴawi den kala ar jokkalan ɓiɗɗo makko wi mi yata o wi ayi ɗan ndiyam wonɗan arde ɗo si ɗan ari hande ɗan accata hay fusikale ɗan halke fo o wi ayi ɗe pelle wonɗe to si nden ɗan ari mi yama ƴawoya toon hara ɗe hewtatala ayi bon kono ɓay lette ɗen ari balayi foof ayi o hayni ke ɓiɗɗo makko on hino yoolo yurmede ɓiɗɗo nanguno mo o ferti allah wi allah wi wa huwa min ahali o wi allah accu on ɗo nde on ɗon ko jaaɗo e ɓe nguran kono allah subahana taala o wi fala taqul laka ma laysa laka bihi ilmu allah subahana taala wi he nuhu wota a wowlanan ka marana gandal e muɗum o jeeyaka e ɓiɓɓe ma fi honnu ko sabu golle maɗe e golle makko ɗen wonali golle goote ko ɗum ɗon de waɗi ɓe séparé de ko ɗum waɗi so allah subahana taala wi to innamal muminuna ihwa allah subhanahu wa taala kanko kontali ko iwdiɓe reedi wotiri woni nena goto goy ko wi ko jule ɓen woni musidɓe ay sabuna min e nena goto an on si tawi woni golle amen ɗe wonali goote si golle amen ɗen sertoy tu ñande janggo lakara men yiidoyta ay min yiidoyta ay ko ɗum waɗi piiɗin ko ma on tigui wattanayla moƴƴa o daara ko honnum ko nelaɗo waɗi o golla ɗum si o golle makko ɗe lundi he golle nela ɗen tun haray probléme ay hara yaade probléme ay o ɗum waɗi so wi qul wi'u lillazina wonande ɓen kafaru heferaɓe sa tuhlabuna hiɓe sata foolede wa tuhsaruna ɓe moɓoye ila jahannama ɓe naadoye ka yiite jahannama wa bi'sal mihad jahannama noon boni ruttorde jahannama boni werde ay yo allah subhanahu wa taala dandu en jahannama o wi qad kana lakum laatanike on ayatum mande dalilu fi fi'ataynil e feddeji ɗiɗi altaqataɗino haɓa ay o joɗen exemple e feddeji ɗiɗi wonnoɗe e haɓude o wi fi'atu ndeya fedde to qatilu hinde haɓude fi sabilillah te ko fi allah nde woni haɓande ko fi dinal islam wa ukhra ndeya fedde kafiratun ko hefereɓe ɓen ɗon ko fi aduna woni haɓude yarawna hum a yira e misilehum mbadi jama ɗi ra'ayal ayni mbadi gite ay mana hiɓe ɓuri jule ɓen fuu a yiyayno ɗo joni exemple julɓe temet tato hino yaha e piirodugol e guluuji tato heferaɓe ay kono allah subahana taala wi yu ayyi bi nasrihi man yasaw allah subhanahu wa taala hino sembinira balal makko ngal on mo yiɗi ay ko ɗum waɗi wona ko ɗuuɗi kon ɗaɓɓa wona ɗuuɗi gongol woni goɗɗum dey ay ko pologal ngal fottugol ngol ay ayano ɗo temet tato julɓe ne yaha piiride e gulgi tati heferaɓe temet tato on gañoɓe ay ko allah subhanahu wa taala wata yu ayjidu bi nasrihi man yasaw allah subhanahu wa taala o sembinira ballal makko ngal on mo yiɗi o ini inna fi zalika tabiti ɗum ɗo la ibratan ko waaju ko tasakuye li ulil absari wonande kala jon haqqil ay ko yewta ɗo ɗi mandaji yewtade ɗo ko waaju ko tasakuye kono noon ko wonande jon haqqil ay ko waɗi allah subhanahu wa taala ko inni ko non woni julɗo ko non woni neɗɗo ko alqa sam'a ko neɗɗo bugotoɗo haqqille mum ɗen ka woɗɗi ay neɗɗo an si tawi woni haqqille maɗen feƴƴaka koyɗe maɗen tippata ɗon feƴƴaka guite maɗen yiyata ɗo wona ɗum woni haqqil ha ɗum woni haqqil neɗɗo a pansay ene de
piiji ko ɗum ɗo feƴƴino ene de janngo mi annda ko honnun arata ay neɗɗo o pense kono an si tawi woni neɗɗo an koko fewndi hannde kon tun koko renɗa ɗo ayne an ko ɗum ɗon tun annduɗa ko no woni na ɗum woni neɗɗo neɗɗo ko alqa sam'a ene de woɓɓe goo feƴƴino ene de woɓɓe goo halkanoma ene ko ɗum ɗo ɓe waɗuno haa ɓe halka enen woodi ɓe alqur'ana kadi no fodi alijanna ko naatoɓe alijanna ene de ko ɗum ɗo ɓe waɗuno haa Allah subhanahu wa ta'ala fodi ɓe ni ɓe naatoye alijanna ay mais ko daragol ñobba juuɗe ma ko ƴettugol bimbi 24 sur 24 heures doga fi aduna ko ɗum ɗon watama andinde ɗum a wawi andude ɓe yeddunoɓe Allah subhanahu wa ta'ala ha Allah subhanahu wa ta'ala fodi ɓe yiite inni ko yiite ɓe natota ɓe lutta ton a wawi andude ko honnuɓe waɗuno ha tawi ko yiite wonata geɓal maɓɓe o si a ƴetti deftere nden a jangi ay an kadi anda honno rentora bon a wawi andude waɗunoɓe ko moƴƴi ɓen ha Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓe naata e aljanna fodi ɓe aljanna o ko honnu a wawi andude ko honnuɓe golluno ha Allah subhanahu wa ta'ala fodi ɓe aljanna o si a janni woni a jangi landagol tun wawata gaynde ɗum heɗagol wajuji ɗen tun c'est très important mais ɗon tu wawata gaynde mais il faut que janga iqra bon mana al ilmu qabla al qawli wal amali ko gandal ngal woni ko adi taw ko adi on tigi gollude wala yahilu li muslimin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fi daganta ko julɗo on gollugol gollal wo gollal ha anda ñawore Allah e gollal ngal ay hatta ya'lama hukma allahi fi koma neɗɗo o janga ay o inni ko yewta ɗo ko ɗum ɗo ko waaji ko wonande jon haqqil wonande taskotoɗo ay andi Allah subhanahu wa ta'ala o wi andi no gonton o ene tun mana al aqli mana sinnama al aqli andi aqli ko haqqil so wi kay woni li ulil absari ko jomiraɓe nendillaji haqqil ko jomiraɓe nendillaji haqqil an andi pullo fotane wo haqqil mana ko muɗire ko duufa wona ko duufe muuɗe ay an woɓɓe ton haqqille maɓɓe ɗen ɓe duufude ɓe muuɗi ay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala yewta wona li ulil absari ko jomiraɓe nendillaji haqqille en ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala woni yewtude e muɗum sabu nak ko ya tasko neɗɗon ko ya tasko bon iɗen andi noon hay aduna ɗo e yeeɗo joni goɗɗo hino golliɗo piiji ino préparé avenir mum waɗi ɗum ɗo ene karɗo ko ɗum ɗo mais goɗɗo exemple si tawi ni hara yiɗa gollude Allah alsinema gollude ɗo heɓude bon salaire mais si tawi woni lewru maayi salaire ma on fof a ƴetti a waɗi weeli foti a waɗiri ambiance a bonni noynedema nduya lewru maayoyi hara gayni fonsude salaire ma on fof ay fuɗɗotoɗa kadi e ba mais est ce que si yey ɗon ha a ronkitoyi est ce que a heɓoyay ko nawya si wonoyi ha a ronkitoyi hannde kadi golle lanni a wata gollude hannde kadi tawi woni noon ko gollunoɗa ko fof a waɗi a jokkirino ɗum weeli foti est ce que hara hannde kadi ko ara est ce que haray a gollitiri haqqille maɗen koye newɗo joni ɓay fewde ɗo ɓay gollude ɗum ɗo mi anda ko wonde ɗum ɗo aratata koko mine golle ɗo yomi maru ɗum anani ma yomi waɗu ɗum ko andaɗa warama ñande mi accu e golle goo mi yayi résultat muɗum ka pullo fotani wo manda ko mana marowo no huti arsikaɗo ay ha ko ɗum noon neɗɗon il faut que on tigui calcula peeji ɗi moƴƴa o winni honnum o inni zuyyina cuɗanama linnas wonande yeɓen hubbu sahawati yiɗugol belayeji aduna weeli foti otoje labade rewɓe labaɓe ɓiɓɓe banu adama no yiɗi ɗum ɗum hino cuɗanama o reɓen ay zuyyina cuɗanama linnas yeɓen hubbu sahawati yiɗugol beleɗe ay minan nisa immorde rewɓe ay hande mo kala si landama ɗo e sago mum hara ko ɓengu mum ɓuri ɓengu fof labede ay mo landama ɗo taway innete hara ko ɓengu mum ɓuri ɓengu fof moƴƴude ay c'est normal ay bon hay tawni ɓengu ma no ɓuri ɓengu a labede kono noon min kadi ko ɓengu am ɓuri labede ay bon min kadi tawni haray ɓengu ma no ɓengu am moƴƴude en tant que min kadi min ko ɓengu am ɓuri moƴƴude ay no pullo Fuuta wirata noon wo mo kala heno andi ɓurɗo bemmum kono mo kala ko bemmum ɓurani ɗum ay
tifa kono ɗo ko exemple tum ɓeyande si landama sina ɓenna o si landa sina ɓiɓɓe ɓen fof kombo ɓuranma ayna ko ɓiɓɓe ma ɓen ɓuranma eyi sina rewɓe ɓen fof darnama ɗo ayna ko ɓengu ma ɓuranma ayi ko noon ko ɗum Allah subahanahu wa taala inni ɗo zuyyina cuɗanama linnasi yimɓe ɓen hubbu sahawati yiɗugol mbelayeji aduna ayi galleji labaɗi ay otoje labaɗe minan nisayi e rewɓe labaɓe wal banina e ɓiɓɓe wal qanatiril mbagantarati e heɓugol konti banquiére ji jawle konteteɗe waldine ka banque hara woɗin haaji mum ala ay no woodi ƴettuɓe ɗo jawle mum nadde banque ji fami si crise waɗi ɗo honnude crise sino faala waɗay ɗo 30 ans ɓe mapaki e hunde par ce que ɓe mari kamɓe hiɓe andi ka satti o ka satti ɓe mari ka ɓe yaha ɓe yaltine ɓe ñaama ay ɓe préparino ɗum ay kamɓe haaji maɓɓe ala ko crise waɗata mo kala hino yiɗi ɗum ay kontu ƴettugol jawle kontina wallina ay ƴetta jawle naata ka banque ji ferma to yejjita fi mum fes ay mina zahabi immorde kalsi ay kange wal fiddati e haalish wala haylil musawama tawi ko ɗum woni otoje façon otoje ay ñande be ñande sago mum hara koye change oto no andirɗen noon on waɗira woɓɓe ko chaque 3 mois tawi ɓe change oto chaque 3 mois ɓe change oto ay woɓɓe woni ɗo duuɓi ay hay gotal ronku ay hay coggu gotal ronku ay woɓɓe no ɗo chaque 3 mois heno change oto ay c'est ça c'est normal ko noon ko kodduri e Allah ko Allah subhanahu wa taala sendi si Allah subhanahu wa taala sendi gayni hay goto ala feere ay ko wontu noon Allah subhanahu wa taala ni wota ɗum ɗon bewini ha yiggintinanma dina Allah kan ay ko ɓuri hewde kono no wiir noon innal insana la yatiha arrahu stahna ko ɓuri hewde neɗɗo si tawni ɗum piiji ɗin fof hino yombani on tigui ko aduna ɗo a tawa e bewre nden kadi hino yombi kala komi faala mi waɗay a tawa e bewingol ngol hino yombide ko waɗi so ɓeyni jawle ɗen koɗe fitina ay koɗe fitina oni ay wal fiddati wal haylil musawamati e kattije wal an ami e nemoraɗi ay wal harsi e jardin ji no fof ko zale Allah subhanahu wa taala ni zalika ɗum ɗo fof no mataul hayati dunia ɗum ko gurtan aduna ni fi mum gasay ay kullu man alayha fani wa yabga wajha rabbika zul jalali wal ikram kala ko woni aduna ɗo fi mum gasay huuɓa fees ko ɗum waɗi ɗi galleji labaɗi wota yigintine dewal Allah subhanahu wa taala ngal ko waɗi sa walike a maayi ñande mayɗa a faami sa mayiri jemma ɓe jaltinde nde ñande ka suudu ma nde ñande a walata nder ton ay nde ñande a walata nder ton ay ko ɗum andirta ay ko ɗum waɗi so ɓeyni joni ɗum wota yiggintine ɗum a faami bon siko fi ɓe rewɓe wonma wonɗa salirde waɗugol dewal Allah wallahi si a maayi ɓeygu ma mo andanaɗa hoorema wonnoɗo wonkima on subhanallah ko ha wonki kin sorto o huccata sinnama ɗum kaari woni fure hay huccirgol ko hande kadi o huccirta ton ay hara himo wulla ɗon ko yurmoydirano ɗon kono hande kadi raka hoytirɗa o huccata joni noon ɓa haray ko saabu oɗo wonnoɗa salorde dewal Allah subhanahu wa taala ngal o walloyte ñande janggo o walloyte ko ɗum waɗi nelaɗo maki neɗɗo si tawni o maayi peggi tati jokkaymo jawdi makko ndin e yimɓe makko ɓen e golle makko ɗen ɗiɗiji ɗin yilto heddo gotum kun ɗon noon ko kanko e makkum ɗin kun heddoto kun ɗon kanko e makkum ha ñande janggo yeeso Allah subhanahu wa taala ha o waɗa contrande yeeso Allah subhanahu wa taala si Allah waɗi koko moƴƴonti golluno alhamdulillahi rabbil alamin siko asko muɗum haɗa hiɗen mawlo Allah subhanahu wa taala sabu fama jaza'u sayya illa sayya fama jaza'ul hasana illa al hasana joddi ko boni kon ala sina ko boni kon joddi ko moƴƴi kon kadi ala so wona ko moƴƴi kon hay goto gollata ko boni Allah subhanahu wa taala yoɓoyama ko moƴƴi la ay a golloyta kadi ko moƴƴi Allah subhanahu wa taala yoɓoy ko boni faman ahsana fa ahsana nafsaka Allah subhanahu wa taala kala moƴƴinɗa moƴƴinani hoorema si a bonni kadi ko hoorema bonnanɗa na goɗɗo go bonnanɗa de wona Allah subhanahu wa taala bonnanɗa sabu noon ko maliki yawmi dini ko ñalande jaddi golle so hewtoyama yeeso Allah subhanahu wa taala ko golle ma ɗen ko ɗum woni ko yoɓoyteɗa ay golle ma ɗen ko ɗum woni ko yoɓoyteɗa joni noon tawi ko sabu fiiɗi galleji fi ɓeerewɓe labaɓe ko fi chaque 3 mois nga sanjay oto ko sabu ɗum wonɗa e towntorde dewal Allah ngal ko sabu ɗum wonɗa e townirde balaje Allah subhanahu wa taala kono ngo wi la yuhibbu kullu muhtalin fakurin
Allah subhanahu wa ta'ala ini mi yida kala neddo mantido bewdo ay Allah subhanahu wa ta'ala ini mi yida on neddo ko marda wo ko marda mais neddo andu tu ko banu adama comme tous ay ko banu adama ko hediti ben non parce que ko dum wadi fi sak 3 mois hida changer auto ma fi sida fala hara fectere lagine faw ko anje bon o da hara si o hirtike mom so hebi so jaari mo jibi ko hirtora ma hara ko pantalo tuba wota petti o mari dum hollali da buri mo dey dum hollali heda buri mo sabuna be wi wo burdo ma jango mojo ko on don buruma ay ko on woni ko buruma wala dum hollali heda buri on tigi dey wala ko dum wadi so inni dum do fop mata ulade berobe la babe kattije tout matériel ji aduna konti bancaire ji o wi dum do fop kullu man Allah ya fani fop lannay wa yajga rabbu khalizal akram ko fi Allah on tu woni ko heddoto ko gollira fi Allah ko to ko dum do fop lannay ay na wirden no neddo si ande sira woni on tigi wali ko do fure maayi joni beyna jona surre maka suduma hoga surre maka galle ma hoga yo surre ka suduma ko ga hay tawni hara surra maka suduma ko don dum ko non nafata mo si tawni hara gollana ko dum nafata mo hay fus dulle e mo bayon tigi ha mojja be habba mo be na amo to ka miskina e marano hay sirti ke jiba he so era kambe kande kare kanko e hawtete ton galleji ay don ay harano hande kadi be re makko dem yata be tamo don wula ndin jawdi makko don diyata don ko golle makko de golluno den ko kanko e den don ay ko dum wadi be ande kadi bi e ben jokka mo ha don rew ben jokka mo ha ka dambugal berde jawdi ne jokka mo ha ka dambugal berde yi e makko ben jokka mo ha be wattinamo foppu yilto accidamo don hande kadi golle makko den godo wadi so en dum do fo fi dum do fiiji din fo hino yombi piiji din fo hino nebi galleji no wodi rewbe hino wodi mbuudi hino wodi dum do wotan yeggintinen en dewal Allah subhanahu wa ta'ala ngal kullu alaiha fani foppu lanne ko lannata ko fi mun ko hubata ay o inni Allah subhanahu wa ta'ala o inni qul ene on accay unabbiukum humpita on bi khairin ko buri mobbude min zalikum dum do modon ay ko buri mojjude joni o wi ko buri mojjude galleji labadi ko buri mojjude otoje ko buri mojjude konti bankeje ko buri mojjude rewbe lababe Allah o ni o accay humpitan ko buri mojjude dum o yin o wi lil lazina hina wodane ben ittaqa hulbe Allah ay rabbuhum ka jom mabbe jannatin ko wete al janna ay tajri hino ila min tahatiha sengoley al janna al anhar ko wete candi ciangol njuri ciangol kosang ciangol bere dido candi tati hino ka al janna ay o wi khalidina fiha ko be lutintebe ka al janna ton ay o wi wa azwajun e sonnabe ko wete hurul ayni kon si tawoni ko fi sonnabe ono da mantra nagaida bay mono mari mbudi jombay debbo mo kala mo faala ay non bay tun sina mari mbudi ko façon debbo ko faala wa jombay si tawoni ko sabudun Allah subhanahu wa ta'ala wi ko wete hulbe kulol Allah ben hino mari rebe wete be hurul ayni ben ko wete hurul ayni kon sega ben non heba kitaw ka adna do ay o yi mutahharatun ko labbinabe kati ay no gasa an ko marda do mbuudu ko marda o mbuudu ko marda do mbuudi no gasa ko bengu ma doftima do ko bengu ma doftima no gasa mi tanjinaaki bawgal Allah molanangal barki molanaaki ko tawata ilande ma nyande jombuda bengu ma ko marda moyen wo njelo sodani do bengu mun galleji njelo no wodi do wobbe go sakki 3 mois be sanseni bengu mabbe oto dum hadal be go eno accide be don ya jokko ya worbe go ka no wadde ka ala wadde modi normalement si tawni modima o darnani ma galle o sodani ma oto mo libante ma dépense modi a hanano hebande on don a hanano darde gorko go ko wona on don ka mais fi hande si a darnani do joni be nguma galleji sappo sakki 3 mois sans en moto wallahi nyande lera maka wonki ma hi yiduda may gorko lera ma hi pellet hi ka wonda haggude don kanka de hajji don
billa nde ñande fima ko yalta e wonkima e pourtant la hino waɗude ko so tawi woni a andi e sa andal mais no waɗude ka mais ko wiyete noon hurul ayni kon ɓeeɗo ko laɓɓinaɓe ɓeeɗo ɓe anda si wona gorko maɓe jonna on ay no gasa kadi an gorko on ko heɓuɗa marɗa ɗo mbuuɗi o ko marɗa ɗo mbuuɗi a jombata ɓuri rewɓe nayo a hattana feƴƴude ɗon rewɓe nayo mais hurul ayni ko alijana to goto kala hino dowa heɓude sonnaɓe jeeɗiɗo koko wiyete hurul ayni kon ay Allah subhanahu wa ta'ala wi ko woni to kon ko lakarato on ko tan ɓuri moƴƴude ɗum aduna ga ko weeli wo lannay ay o innayi lahum lillazina no wodana ɓen ittaga hulɓe inda rabbin kadi maɓɓe jannatin aljannaji tajiri hino ila min tahtiha sengole majji al anharu canɗi tati cangol beere cangol njuuri e cangol kosam ay o wi mutahharatun sonnaɓen ko laɓɓinaɓe kono woni ko fanda ko ɓe laɓɓinaɓe ɗo ko safe ɓe jokkata gorko goo si wona moddi maɓɓe ɓe anda gorko no woodi kamɓe si wona moddi maɓɓe kono gay debbo ko mari valeur wo ko mari valeur si tawi wona moddi makko tun andi fi makko hara on ɗon wona debbo laaɓuɗo on konetake debbo laaɓuɗo ko dasata basin ji wo ko o seeri prix o ko seeri prix si tawi wona moddi makko tun heerorimo faami haray o mara valeur haray wona neɗɗo laaɓuɗo ay wa minallahi ay e welaye minallahi imorde ka Allah wallahu Allah basirun ko renuɗo bil ibadi jiya e makko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala enen ɗo fof himo reeni en o fof meɗen himo humpiti fi meɗen hey mo kala kone gollude kon himo reeni ay mana wiɗen ko aljanna hino wotton cangol beere sir Allah subhanahu wa ta'ala o wi ay beere no ko laakara o wi lajjata lissari bina ay on andi aduna ko yeton laakara pigi ko yeton weli fotiji wonɗi aduna ɗo ɗin fof hino laakara fof hino laakara ton ko no sirte aduna ɗo kon fof hino laakara ko haɗa piji haɗanoɗi aduna ɗo ɗin fof sa hewte waɗe ton beeren hino laakara Allah subhanahu wa ta'ala kala faalaɗo yaroyde yaray bon kono noon nde sulinta ay nde sulinta ko lajjata lissari boyna Allah subhanahu wa ta'ala inni ko welde wonande yaroɓe ɓen ay iɗon andi avant kadi hari beere nden hino daggina noon koko tawi kon si tawi woni ɓe yarinde nde waɗa e bone ɓe waɗa e bone ummul khaba'isa ko kayri woni nene boneji ɗin fof ay ko kayri woni nene boneji ɗin fof ay bon andi ummul khaba'is si neɗɗo yarɗo beere mandi fewndo on say bon oy tawi wonki ɓe yeyton hino agressa ɗo moden yimɓe tufaɓe waraɓe bon ɓen kere ko boisson walla ko mewɓe woni yarati waɗa ɗum ko ɓe bonde haqqille mum ko ɓe ƴette comprimé noon bonna haqqillaji muɗum woni wadde ɗum ayi neɗɗo si tawi ne bonni haqqille makko ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala nde ummul khaba'is bon ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala harfinno beere nden juleɓe hati si tawini ɓe yari exemple si ɓe ƴeetino bimbi ɓe yari ha fana heewa tawa hiɓe mandi ɓe suli si fana heewi tara ɓe wata darade juula hay ɓe dari ɓe wata andude kono ɓe woni wowlude par ce que haqqille ɗen deeƴa ayi hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala harmini beere nden o inni ya ayyuhallazina amanu he ko noon gonɗinɓe wala taqrabu salata watan aru juulugol wa antum hara onon sukara hiɗon suli ayi hande kadi beere nden nde harmina ɗon ayi bon joni noon Allah subhanahu wa ta'ala ni kala harminɗo beere nden aduna ɗo salinde memude feste faami ɓe wi'i ko ɓen ɗon woni ko maranoya beere nden ka laakara to beere nden ka laakara noon nanda e nde aduna ga nden nde sulinta nde bonata haqqil ko wiyete ko safe ko nosir ɗum ay onon no ɓe wiiri noon kadi kala faalaɗo heɓoyde hurul ayni ɓen ka aljanna to ɓe wi on tigi haray renoto kadi e rewɓe jana ɓen ka aduna ɗo ay so on tigi renaki e rewɓe jana ɓen aduna ɗo sina Allah subhanahu wa ta'ala fabi on tigi kara on tigi heɓiroyta hurul ayni ay andi probléme ji ɗi ne hulɓini ha andi ko accuto ɗum ɗo jogoɗa ɗum ɗo mais sa akkita ɗum ɗo kono ɗum jogorta ɗum ɗo la ko accuto ɗo ko wiyete kon 50-50 ɗen andi noon ay aduna ɗo ko noon ko waɗi ɗum ɗo mi waɗane ɗum ɗo walla accu ɗum ɗo mi waɗane ɗum ɗo ay c'est normal ay ɓe wi noon kala yarɗo beere nden ko aduna ga nde laakara to on tigi yaroytande ay o sunanoyta nden toon beere kam par ce que sen inni ɗo jonil cangol beere hino woodi joni ko aljanna woɓɓe goyna joni joni na ɓeyde noon beere hino harmi beere hino harmi motu lagan ko hunde harmude ɓurde e harminede kadi
wonano Allah subhanahu wa ta'ala yewtiri noon fii ko wiyete mes ko yawtiɗen hannde ko nanɗa hoore ma no hajjude ka galleji men bimbe kikiɗe mes greffage sauveur naturel ko hunde haramude. Allah subhanahu wa ta'ala wi kala debbo ƴettuɗo cukalol tokki e sukundu muɗum ɗum o harminanama ko wiyete hay urangol aljanna. ɓe indi neɗɗo so tawni hara o maayi tawi mo foda natoygol aljanna urugol aljanna ngol uraymo ko yarete duuɓi guluji 500. ay ɓe inni noon ɓen tokkoɓe mes greffage sauveur naturel ƴettoɓe ɗum tokka ka hoore muɗum Allah subhanahu wa ta'ala hay urgol aljanna ɓe heɓoyta naafi wondema ɓe yara ka aljanna woniri toon. bere nden kadi waka zalika ɓe wi moƴƴinɗe ɓere nden kande moƴƴina ton usine on kande siwa toon ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ɓen oyni ɓen ko ɓe huɗaɓe Allah huuɗiɓe ƴettoy ɓende kande siva toon leydi kande moƴƴinira e aduna wo ƴettoy ɗo nde toon addi ka peeyi ka kande ari ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ni on ɗon o huɗama moƴƴimɓe kande yarete ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓen ɓe huɗama yeyi ɓende den o Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓe huɗama yarɓe nde den inni ɓe huɗama ɗum ɗon fof woni ensemble. ay mais si on kadi waka zalika kono noon Allah subhanahu wa ta'ala huɗiri. ay non hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewnu en fewnana en nde tawde ko Allah subhanahu wa ta'ala ittata e peewal mo ngal woni ko fewna nde tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmede makko nde woni ko adi tikkere makko nde en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewnu en fewnana en sabu Allah subhanahu wa ta'ala kala mo fewni haray on ɗon o feewi. nam Jama TV haray ko ɗum woni leere men on yoni haray dan 10 minutes ɗon wawi nadde ka téléphone après wawan yewtude e 78 116 82 38 walla 206 209 plus 54 dans 5 minutes wawen waynodirde ko ɗum woni leere men on fayda yoni ha ɓurti joni 206 209 plus 54 78 116 82 38 Allah subhanahu wa ta'ala wi allazina ɓen yaquluna ɓeno wiya rabbana joomi amen amanna menen dey men gonɗini faghfir lana hafaran men zunubana bakkatuji amen ɗi waqina dandamen azaban nari lette yiite. ay ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɓeeɗo o ɓuri yiɗude ko ɓeeɗo woni ko o ɗaɓɓi. neɗɗo on si tawi woni a waɗi bone on tigi andi waɗi bone o yewtama kadi o andi ɗum ɗo ko bone ɓawo nde o yewta o andi ɗum ɗo ko bone o reconnaisse modi Allah subhanahu wa ta'ala mi jaɓi Allah subhanahu ɓay mi andi ko bone Allah subhanahu wa ta'ala yafana men bakkatuji amen ɗi. ay allazina ɓen yaquluna ɓeno wiya rabbana joomi amen innana menen amanna men gonɗini ay faghfir lana hafaran men zunubaji ma bakkatuji amen ɗi min waɗno ɓawa ɗin hannde kadi min wattata ɗi hannde kadi waqina dandu men azaba naari ko wiyete lette yiite kon ɗum ɗo heno jarima walagol lette yiite no hulɓini. ay sabuna ndaare nge yiite nge wonɗen ka aduna ɗo nge inneten ka yiite nge wonɗen e aduna ɗo ngeɗa wona nge yiite ni nge ko neema nge yiite nge wonɗen e gollitirte ka aduna ɗo wona yiite ni de ko neema ni. ay ko wiya kon ko lotange maji jeɗɗi adda ɗo c'est sûr no selli ken ko ɗuytange pisansi mum ha adda ka lota hiɗen wawi wondude e magge kono moden ndaara si tawi woni ngenge waɗi ɗo dega ay hiɗen suusi ɓattade sa ɓattade ngeɗo noon wona yiite ni yiite ngen ko lakara woni yiite ala aduna dey ngenga enten ɗo yiita ko nemani par ce que ko nge wonɗen e gollitirde en wata wonde ka aduna ɗo en mara yiite ka ay ngeɗe wona yiite ni ko nemani joni noon kono mawlagol ko wiyete lette yiite kon wallahi hino haani ay no haani no jari mawlagol ko wiyete lette yiite kon ko waɗa so inni allazina ɓen yaquluna ɓeno wiya rabbana joomi amen innana no minen dey amanna men gonɗini ay ɓay noon men gonɗini min watta ko boni hannde kadi faghfir lana hafaran men zunubana bakkatuji amen ɗin waqina danda men azaba naari ko wiyete lette yiite. Allah subhanahu wa ta'ala wi as-sabirina ɓen muññiɓe wa siddiqina e ɓen gonguɓe ay bon
walqanitina ben yankinibe sa fe neddo neddo kadi wonu andiredo gonga neddo wolu wonde wolo gonga ko wete fenande moƴƴa julɗo fo fenande wona e golle julɗo ay ko ɗum waɗi si yewtuɗen nanen neɗɗo ça fait wona innugol tun sinama tun heferaɓe sikka ko ɓay ɓe innuɓe to kañum reconi sali nelaɗo amadou sallallah alayhi wa sallam mais julɗo a fenay na jeyaka e golle julɗo si tawni ko julɗo haqqan a fenata ko ɗum subhanahu wa taala mantiɗo o wi as-sabirina ay ɓe yimɓe muññiɓe neɗɗo mo muññaki kadi neɗɗo o muññaki ɗum jeyaka e golle julɗo yagal hay si a waɗama a julɗo ko ya muñño sina ara ndar tawɗa hande kadi waɗɗon koye hoore teware ay par ce que pullo fof tani salasan ko nde laabi tati goɗɗo so goɗɗo falji e ma nde wotere ɓay tun andi o fal mana an e hoore ma taw déjà neɗɗon si o falju e ma so tawi o waɗire tembe se harayɗa andi woɓɓe gon toon hay tawni hara faljama e maɓɓe tun ɓe konta kamɓene kadi ko tembetere no dari ko hari waɗi ko ɗum ɗo waɗi ko kasa hara o faljuno waɗi ay hara o tewaki hiɗa foti taw andude anda hi o waɗi ɗum ɗo ko tembete o waɗi ka ka o hawru après si yottoɗa ay bon waɗete muññota ko ɗum ɗon kadi wona julɗo yagal jeeya ko ɗum so ni ɗo astabirina ɓen muññiɓe wasiddiqina e ɓen gonguɓe ay walqanitina e ɓen yankiniɓe julɗo kadi ko wonu neɗɗo yankiniɗo waɗa hoore ma doy julɗo koye waɗi hoore mum doy gurdu aduna ko ha seeɗa a gara e joni wallahi ay a watta ɗo ko yimɓe firawna waɗano ay a watta ɗo ko yimɓe annabi salihu waɗano ay doy pullo fo tawni ko doy gayni aduna kala ko tawruma e doy on sertira e hoore doy ay julɗo ko yo yankino waɗa hoore mum doy ay oyni wal munfiqina e ɓen dépensoɓe ittoɓe sadaka wal mustaghfirina e ɓen insinotoɓe bil ishari ka wendogo mana immagol jamma juula waɗa astaghfirullah subhanallah tumbo jamma ay Allah subhanahu wa ta'ala ni sahidallahu Allah subhanahu wa ta'ala himo seedi annahu ko woni la ilaha ala rayta do illa huwa ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wal malaikatu malaika ben wa ulil ilmi e jomiraɓe gandala ben fop qa'iman kamɓe kadi hiɓe dari bil qisti e hoore nunɗal la ilaha ala rayta do illa huwa ko wona kanko Allah al azizu tedduɗo al hakimu ñeñiɗo ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko rewete ay non ara Jama TV lere mango en yoni inchallahu rabbi haray toujours no mi wirnoɗo meɗen yaafinema mouradu moƴƴuru ko tawi ɗi somenji feƴƴiɗiɗo fof en wawali humpontirde ka Jama TV ɗo haray inchallah émission men on ha joni mo mentini même heure haray meɗen yaafini e moɗon mouradu moƴƴuru inchallahu rabbi haray koyen partirde émission on wawa noddude kadi landoɗon ko yewiti e dinal l'islam kan toujours noon yewtirten noon ko men taliba e men joɗorade ɗo margol gandal inchallah landoɗon si tawni ko landoɗon konko komin faami men faamina si tawni men faama inchallah rabbi ɗen wawi kadi ɓadade karama ko e men ɓe wawi en feñsitrande ara ɗen wawi darade ɗo hande inchallahu rabbi kala ko hawrodiri ga e sahaba haray ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko longinimmi ko Allah subhanahu wa ta'ala ko yewtinimmi kala ko hawrodiri ga kadi e faljere haray ko min woni ko falji ko banu adama ko woni timma ko gandal ngal kadi woni ko ɗuuɗa haray wadi kono yaafini mouradu moƴƴuru ene weltani abonné Jama TV on fop den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala firten ngar sika ɓana en kata danden Allah e wawata danda en kata e kasara yo Allah subhanahu wa ta'ala danden sabu gaño danda en bone iblisa rahmati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina allahumma inni abdika wa ibn abdika wa ibn amatika nashiati biyadika madin fiya hukmika adlun fiya qada'uka أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الحزن إذا جئت سهلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته